যত যত তাকে তৈ বকুনা তিনি sini YMMC di keuken emne rokai ansaki lekmani de pati box alaika dan di sana alaika di sana tengkena press meet ni bisi declare kene ya ba ekta kok poriskar je or jaga guilty to nai rok involved to nai rok borni against SC administration hoite FIR kaika mi apro horo 10 tahun sini you administration for the government kono FIR kairo ya ba investigation cholai tongo hani bangu chung FIR ko biro joto media wo joto program thani wo share khainiya je boroni against FIR kayo bo arresting rathan tini bu S biro no sai tongo arani boro ba no sai tongo jate tini ni bising ne FIR nukhung FIR na action na thung arrest khai thung hinu chung saka je chung chini NBC EM ko discussion khai le kana chung chini je bisonna man no kana chung action na garano poriskar je chung je involved nai rono chung maspa pyo ya hai chung chung nai yo chini subject yo te deputy yo chini transparent এই merit basis on recruit khainen ya ba koyekjon sini officer rok ni tola samu khainai rok borok bibinno babe umhai samsaya tan 26262 jona ni je aspirant candidate company borno chung justice onai borok je merit bonung thung sini ADC hafang nai mani nahormung जों ताबो एडिसि सालो साइमा खासिनि अफिसार गोबां मोनो क्वालिटी गरै बराव डीएम लेवल सेक्रेटारि लेवल कक सालायो जोंनि एडिसि नि फांसन काहा के इमप्लिमेंट खायनायनि बागै जुग गरै हानबाङैनो जों वान सक खासिनि महाराजा बिसाखा जे कताल अफिसार जों ना खाहैके मेरिट बेसिस जों नाना merit basis na kain ki chini orok kurung khaine amosini ti pramotani bagya chini ADC ham khaini bagai ADC o je tongnai jonogon officer ro boroni samung tangmung tuimung bai jate benefit na the jo oro jaga chung question paper leaking mani ba question answer ki leaking mani bini oro bu kwang manu machinery tongu haipana tabok su jura 41 cases tongu जे क्वेश्चन पेपर लेकिन माने ताबाव नीट नि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट केस चले जा बइनि आसि मेशिनरी काहामा दङ जतन सिबो बरक न कासोनि मत तंगै पर्यन्त बरक कासोमाया जे चिनर त कोनो मेशिनरी करिन रक जतन सिबो चिन अफिसर क्वालिफाइड अफिसर करे हानि बाङै न जों दाइति न अमनो रिक्रुटमेंट प्रोसेस पाइरवे चिन एडिसि न स्मूथली ते स्पीडी ते काहाम के फंक्शन खाइनायनि बागै जों चेष्टा ना मोन पब्लिक रो चिन एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन नि थाने अनेक एलिगेशन खायनि दु कगदो जेहेतु पब्लिक रो नवै तंखा फेबा चिनि इंटेंशन करे जे एडिसि ओ जों चालक तनायनि कोनो इंटेंशन करे जे अमा हायके नावनि बागै अमा हायके परिष्कार हानि बाङैनो जों आं निजेनो वेरीफाई खादी अमो जे सोशल मीडिया वो लीक नुई तो मनी अमो कुई दे डाला दे इंगे मानजा खा चिनी रिक्रूटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि थाने आं चिनी आंसर चिनो रहका राताराति नि रहका आं मामनि लगे नि रहका मिया प्र दुइटा नि सिमा आं माखा लगे नि रहका अमो वेरीफाई खादी जदि अमो कुई ओरिजिनल कॉपी नुई तंखा हिके जतो एग्जामिनेशन प्रोसेस ताबों न बातिल मा खाइने तिनि न प्रेस मिट मा खाइने हाय हनै साखा महाराज बो दाइति न अमो एग्जामिनेशन प्रोसेस बातिल खाइदि महाराज बो खागेखा जे जों खायखा क्लियर तिनि इंटेंशन क्लियर जों बहाय माने इलीगल बाबे बा साख्रिनि बाङै रां नावै क्वेश्चन पेपर फालनाय र बरनि अगेन जों एक्शन नानै हनै जों प्रतिश्रुति नाजा खानि बाङै जों स्टेप बिसेंखा खोनाते काहाम के प्रेस मीट नि बिसिति सानाय फेबा बार काइसे कक सानि मुसुगु जों जे और जागा कुबुल जारुनो मासफा फियावया जे जतय ऑफिसर कत अंथों जतय तलानि स्टोरनि गवर्नमेंट जों मासफानो फियावया अमो परिष्कार
ang oro sana ni musugo chini jara aspirant candidate tongnai rok ni rok patient na di ready tongri sung joto sombhob daiti domasak chini recruitment process no amno sung examination khaine ni bagui sung bahike teibo transparent to manai nini question paper set khaine ni bagui chung boro jaga sebani institution no rohnai oma hairok sung discussion khaileka chini kwangma institution chung bahai no je question paper set khaioi sungno examination ni dino tuiro phaine ja oma hairok kwangma institution tong sung aro rowani bagui bo discussion khaika sung final khaine bo jaga rohnai omo sung tabo salaima to salaikya hapono boro jaga rohnai chung omo sawi maya ko sung di sonnanai di sonma mani yagulo no jate next o kuno omo hai allegation phayana koi kya omono no barbar chani musugo chini ADC prosason sung transparency tei merit basis so sung nawani bagoi protisruti rojak tongo hanibang joto aspirant candidate do kuno doubt ta tongdi je public rok allegation khai tongmani EM ni CM ni MDC ni ti pramothani kwang man neta rok do kubulei oro sakri manai phu kerungjak phu oma hairohi kebo tawanso dihaichi jotoi boro neta angthung jotoi boro officer angthung oni family ni busaje busla bahaje je phangthung borok phano oroni wa merit kuri ke sakri mangla komo poriskar ko ar aroni bichi merit angkhang ke oboi sakri mana mo ke poriskar hani bangoi jara aspirant candidate tongnai rno ang barbar no request khaini musu ni rok ready tongdi buskani bangoi patiently naichingi so mo recruitment chini ADC ni bangoi belai khinang hai chini ADC prosason cholewani bangoi hai official level sung nana ni belai khinang sung bono baire o bu sung training rohonai recruitment ni pore jate chini state ni officer okhaini tei bu qualified officer ungoi phaithung chini ADC omo sungnai sir baksa candidate tabuk social media Facebook WhatsApp rok koksil chamori dong titi ADC ni hapangla thangnai khumpai school ni ja teacher recruitment khaijak mani tai engineering ni je recruitment ni a bepare a jaga to action najakli anga tabuk o jaga manjak mani yagulo bom hake action najak nai belai singmung kaha thanai pro allegation ka chung saima kha phiaba chini thani kuno evidence kori ang tabok bu sanani musu media ni through to joto haste ni lokro mo sanani musu nirong thani jodi evidence tongkha hike chungno rofaidi personally ba jekunu mode chi chungno information odi seba om haike tanai kha sung punishment nana dara aro involve nai tabok buskango bu ba tabok je involve nai bono busung maspa phiyo ya omo to poriskar sung ke bono phiyo ya haisi sir paithak ni sungmung amo bo candidate dongni khukti jek khana mani borok saw candidate dongni sungmung ungkha question paper bo leak ungkha answer sheet bo leak ungkha ajagani bisingo je question tongmani abo taisa question paper setting pro ajagani question taisa to da tongkina omoto nirok jotunu saimane lukurok jotunu saimane question paper leak ungkha question answer ke leak ungkha tar mani to bono change khaine ni bagoi ne sung to omono cancel khayo bono rona ke sung tini porikha nai ma kham sung bono royak tal khaine hani bagoi ne cancel ung tabo candidate dok musung jakmani ke totally 100% no change in thung ab hanai totally 100% change nai o syllabus ni bisingo no tongnai je syllabus rojak tongu aran bisine question change nai hoyto kaisa koichu to milei mane te khoroksa question khai henge bo to alada karon o syllabus ni bisi hingke to mili jak bu phaine mili ya bu phaine to ma ke question je set khaimani bo totally orni mote ngyang nai haisi hani bangoi ne sung o examination process no batil khai ambai